abusiafo ano ayede ayan tokawa ho ayan tokawa ha abusiafo ayan tokawa ha ayan tokawa ha abusiafo ayan tokawa ha ayechima menchewa ha ayan tokawa ha ayan tokawa ha abusiafo tension na anode abusiafo tension na anode tension na anode aya Monhwɛ TV omo aya tension na afri ho enye ize abusiafo ayeresa benta abusiafo enye ize kra baby amohya na aya Monhwɛ TV aha aya Monhwɛ TV na me say on subscribe ya be subscribe prayers ni bi na ese no empanyfo ni bi na e ko clear way no enye ize supporters ni e block wo mo and prayers ni nyina na e wo mu no prayers no any ana abre no enye ize kra ya chemu a ya fam engage ya wa ya ka ya route be fa ko stadium eti adentia e ba no ko ni ha sa all things count. Let's understand. It's like the El Clasico. It's like Manchester United versus Liverpool. So now, they should allow us to enter the stadium with our own entry, not Kotoko entry or my. I'm about Accra and also I'm entry. So now we also want our own entry at their own soil. And which I can say, your boss never right inside, you know. Your boss will be able to fast. And pay for an easy, and someone microphone canon. For the spiritual aspect in team, baby, or more extra, almost say, or more infano. A phobia masters, a the Accra Hassel folk, or Mutremo, or more intimate and fast up pine or more woman. And there is a Krabusia. I am Butu Ewaha. I am Butu Ewaha. Almost say a pine or more extra, Monado and Befaso. Abusia easy, or more black a pine. Abusia almost for spiritual reasons. And there is Abusia for. I know ayade abusiafo ano ayade ayan tokawa ho ayan tokawa ha abusiafo ayan tokawa ha ayan tokawa ha abusiafo ayan tokawa ha ayechima menchewa ha ayan tokawa ha abusiafo tension na anode abusiafo tension na anode tension na anode aya Monhwɛ TV omo aya tension na afri ho abusiafo enye ize omo so omo nchema wo mo abusia mo sade abesi baasi nani abusiafo entokwa o abusia ayakase abusia ayakase omo tire mu spiritual side nti baby a omo e kira wo mo no omo se omo so emfa ho abusiafo entokwa na asie no abusia asrafo hanso obi antimi nya hwe enye ize abusiafo enye ize kura omuchire man we don't care about the intimidation. They should take care of us. abusiafo enye ize omuchire mu a entokwa na apai wa ha no ewa ha no omuchire mu a omisi baabi akotokofo efa ya no omo so emfa omo pese hwa bi no omo fa adro bia nka de amune omo chire mu a spiritual side aha ne yafa wura mo gbetu ni ahwe yafa one way no free buy dereti omo no man eba kwada ha onunya ho obi no bia ni issue the whole issue yes baby akwada mo mfa ho aha ya bro so mfa ho a gira ho mo public place na baby mfa ko then yes so quick as so yes engage yourself baby akwada ni no utri fa asabena okay abusiafo na chese de ekoso no enye ize entokwa pa na apai no abusiafo mu tire mu a baby akotokofo baase ne faaye no ehwa bi no mpese omo fa ena omo to so omo nchema wo mo abusia no na ne entokwa yi abai abusiafo na ne entokwa yi abai has to follow ya ba se ko fo mu suro ene se fe do won se mo tase ene se mo tase ya ba se mo I was going to tell I was going to 14. I didn't have first of never. I back, I'm back, I'm
I say we say yan kan ni wachi I say agora ni ya so abopa come na okay mofa abusiafo enya izekura amu tirem amu ko eye kofo aga ha so amu ye omu yes yan fa e be fa say yes yan fa e be fa say and so be for and so be for oh no go for there tete no mana has tete no mana no da say just a football ko anymore tete no mana no mo ya ya wetin dey so ya be so mo wo plan no ma kwa ya ba se le fa le ge le Kotoko fo ya go home enya ize ka anu aye de wa ha o ma so block kwa ne so mo obi anko enya ize hey ampaye be ja wa ha obi enu ofi akaba Kotoko fo sia de o mo kwa akaba e mu bi itinese mu edu as enye se enye fo abusiafo enye easy the airport wa ha no eni enyan abusiafo aya police man gba ho sam no abusiafo Asant now there e wo fam papa e wo fam a enya Asant kotwa abusiafo enye easy kra enye easy omo man for ha eti eye the Accra hasofo omo so apan abusiafo omo say enya omo nya nwura sports stadium ha enye easy kra abusiafo eni enyan abusiafo eni enyan abusiafo enye easy omasa dani omani ehe na eye Accra House of Folk omode omani ese etrebiem ebra Kotoko supporters ne say omo enante no ema ekwan a eye Kotoko bus edi wura eye sport stadium hanom Kotoko for supporters ne say omo emfa different way sa ekwan na Kotoko for bus efa eye edi wura baba Yara sport stadium no omo empre omo fa sa kwan ne so bia anwura mu eno na omo guso a omo ekono a atwade any bros
edi ahim no mmere mama obi a eche ne to me enti sabre me no e kasa ne de eye Accra House folk akoda ne nani omo aba enye ize abusiafo onye ize ayajuma aferi anti ase ayajuma aferi abi omotra se aya omomfa no omode anti ase ayajuma enti se aya Accra House of Folk omo ena kwan no so kwan na aya omode ma wo mo no eno ana omugu so omo ede Yara Sports Stadium ho eno ana omugu so omode Yara Sports Stadium ho enti abusuafo na me kira wo mu a kwan no pepepe eno ana omode Yara Sports Stadium ho aya police ni fo no so obi anwam abusuafo mu nyina so na mo fa emaye eye Kotoko for omo support this no omo ne Accra House of Folk omo cause confusion abusuafo enye ize kura ano aye den ewa ha abusuafo ano aye den ewa ha enye ize kura abusuafo omo ma adwuma no aye den amaye omo ma adwuma no aye den amaye omo ma adwuma no aye den amaye enye ize